Kur'an'da Allah aytat: "Fadkuruni adkurkum vaşkuruli ve la takfurun." Sizler meni estep jaşagıla. Men dagı sizlerdi estep duramın. Mağa şükür keltirip turgula. Şükürsüzlük kılbagıla. Allah Taala'nı estegende jürökö rahat gelet. Ala bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kavardar, Allah'ını estegende, Allah'ın zikrinde gana jürökler tınçtanat. Jürök beypildenet. Jürök rahattanat. Jüröktün rahatı Allah'ın zikri menen. Allah Taala'nın zikri ve la zikrullahi akbar. En ulu nerse bu. Jaratkan Allah Subhanahu ve Teala biz esteybiz nimetleri menen. Fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Allah'ın nimetlerini estegile mümkün iyilik ejetersinger. Allah Taala'nın sizlerge kılgan jakşılıkları öte köp. Ve in ta'uddu nimetallah la tuhsuha. Eğer Allah'ın bir jakşılığın eseptesen sanap bütpeysin. Sizlerge bergen jakşılığı öte köp. Göz Allah'ın jakşılığı bir. Kulak Allah'ın jakşılığı. Jürök Allah'ın bir jakşılığı. Bu Allah'ın nimeti dağı, o şöyle gezde amanatı dağı. Sebep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem günümdük duasında Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sam'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ente. Ertemen 3 geçide 3 ayetler. Ya Allah deneme afiyet bergin. Gözüme afiyet bergin. Kulağıma afiyet bergin. Afiyet degen ne dese? At-tahallus mineşşer ve asbabi. Camandıktan, camandın sebeplerinden kutulu, saktanu. Uşun atı afiyet. Amandık, saksalamaçılık. Günöünün, demek menin denem, ya Allah afiyet bergin degen ne? Menin denem günah kılvasın. Menin gözüm günah kılvasın. Menin kulağım günah kılvasın. Gözümdü, kulağımdı günahdan saktağın. Bu Allah'ın amanatı. Adam gözümden kança payda alat. Kulağımdan kança payda alat. Allah Subhanahu ve Teala kulaktı jaratkanı sebebi uşul hakikat doksun dedi. Uğu öte çoğun ibadat. Musa Peygamber'e Allah Teala en birinci uğuğa buyruk bergen. Fastami' lima yuha. Ey Musa, istima. Jüröğündün kulağın menen okun, niyetin menen okun. Emni Allah Teala buyruk düşürse kulak salgın dedi. Allah Peygamberimiz aytdı: "Beşşir ibad ellezine yestemi'unel kavl feyettebi'une ahsana." Kuşkavar bergin men bendelerime. Allah sözdü, Allah'ın elçisinin sözün kulak döşe oğuşat. Uqqandan keyin artınan en çıraylı amal kılat. Uqqanına jaraşa atkarat. Dünyada ilimi yok, adaşkanlar oldu. İlim alıp amal kılvaganlar oldu. Müslümanlar ilim alıp amal kılıçlar. Hristiyanlar bular ilim almaya adaştı, İsa Peygamber'di Kuday dep çıktı. İsa Peygamber'di Kuday'dın balası dep çıktı. Jo Kuday üçö dep çıktı. Jöötler ilim aldı, bırak amal kılmadı. Allah'ın kargışına kaldı. Mağdub aleyhim. İhdina sıratal mustakim, sıratal lezine an'amte aleyhim. Bu kimdir? İlim alıp ilimine jaraşa amal kılganlar. İlim alıp amal kılmaga yoğanlar, gayril mağdubi aleyhim alar. Vela dalin ilim alıvaganlar. Adaşkanlar. Oşun için bizden sizden en birinci Allah'ını tanıy turgan ilim alaylı. Allah'ın kudretine ilimin alaylı.
Allah'ın zatına, sıfatına, Allah'ın nematını tanı turgan ilim alaylı. Andan keyin Allah'a baş iye turgan ilim. Allah'a moyun suna turgan ilim. Bunda aytkanda la ilahe illallah bu kelimatul ma'rifa. Allah'ın tanı turgan ilim bu. La ilahe illallah kelimatul ubudiyye ve ibade. İbadat tılkı. Allah subhanahu ve teala'nı tanı turgan ilim birinci. Allah subhanahu ve teala bu dünyaya bizi civerdi. Emi kıyamet günü emnege için civerse şunu soraydı. Subhanallah, bir rivayet eske gelip ketdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabırdağı avaldı adam balasına bola turgan mamileni aytıp berip atat. Oor bolot ekende sorakçı. Hazret Ömer razıyallahu anh bir sorunu soradı. O Allah'ın elçisi dedi. Kabırga suraka barganda şu akılın bolobу болбойбу dedi. Bolot dedi. Anda boldu dedi. Anda normalde жооп берем dedi de. Ушул акылы менен алынбаса, анда мен спокойно жооп берем дейт. Бул акылды алдырып берсем, анда билбейм эми. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: эгерде кабырдын азабынан бирөө кутулганда, Muaz ibn Cebel radıyallahu anh oşa kutulmak deyt. Antkeni inne lil kabri, kabırdın dıktatun bir kısı alganı var eken de. Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu bul Sa'd ibn Muaz. Sa'd ibn Muaz radıyallahu anhu bul tuğandar janazasına 70.000 perişte çıkın. 70.000 perişte janazasına çıkın da. Peygamberimiz putun uçu mene basıp kalgan. Bul dünyadan kaytkanda Allah'ın arş titregen. Kabırından 4 burçundan 4 çıkkan. Peygamberimiz özü janazasını okup özü koygon. Bura koyup pütkönden keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Subhanallah, Subhanallah devirgen. Biraz vakt ötmeyle elhamdülillah, elhamdülillah dedi. Keyin sahabalar soradı, ya Resulallah, niçin şuna dediniz deyende? Kabır Sa'd ibn Muaz'dı uçağını aldı deydi. Bir kıstı deydi de. Oşonda men Subhanallah devirdim deydi. Keyin anan gayra koy vergende elhamdülillah, elhamdülillah dedim deydi. Uşunday ulu zatты bir karmap turup bir koy vergeni var eken. Biz siz kim? Biz siz kim? Allah subhanahu wa ta'ala barımızga жеңил kılsın tuğandar. Aldıda köp çoğun aşular turat. Ahiret turat. Kıyamat turat. Bardıq paygambarlar negizgi işenimdi tavhid, risalet, kıyamat. Uşul 3'kö bölüp kelgen. Birinci bardıq paygambarlar Allah'ın жалгыздыгына çakırgan. Adam atadan tartıp Muhammed Aleyhisselam'a çeyin bardığın. Жалгыз Allah jarattı. Жалгыз Allah Taala başkarat. Жалгыз Allah Taala talkalayt. Жалгыз Allah Subhanahu ve Taala uşu del janlıktın barına rızkı veret. Жалгыз ibadatка layıktı, anı şerigi yok. Jaratkan Allah Taala'nın жалгыздыгına çakırgan tavhid. Sorasanız Allah'dan sorağınız. Jardam sorasanız Allah'dan. Pana tileseniz Allah'dan. Ümit kılsanız Allah'dan. Jakşı görseniz Allah'dan. Baş iyseniz Allah'dan. Ala lehul halq vel amr. Allah Taala aytat, kavardar. Allah'a gana taandık. Jaratudağı, buyruqdağı. Jaratu bölök, buyruqtuqu bölök öte turgan андай emez. Kim jarattı, oşonun buyruğu jiret. Asman жерди жаратуучунун ошонун буйругу жүрөт. Качан буну талкалайт, качан сактайт, өзү билет. Бунун ичинде ортосунда бенделердин баарын өзү чечет ал. Кимге жашоо, кимге өлүм, кимге хидаят, кимге залалат, кимге ырыскы, кимге перзент, кимге бербейт, кимге ул, кимге кыз, кимге даража, кимге төмөн, кимге байлык, кимге бийлик. Алла өзү чечет мунун баарын. Алла субханаху ва таала өзү башкарат мунун баардыгын. Жалгыз башкарат. Allah Taala bendeler götör ayımdı. İnsanға Allah Subhanahu wa Taala жақшылықты sunuştagan. Бирок ошо жақшылыгынан Allah Taalaga эч кандай пайдасы тийбейт.
ибадат берди, ибадаттын пайдасы Аллага жетпейт. Канча Алланы мактайлы, Аллага эч кандай пайда жетпейт. Ибадат кылбай койгондун зыяны дагы жетпейт, ибадат кылгандын пайдасы дагы жетпейт. Бардыгы аулия болуп кетсин, Алланын казынасында кыпындай пайда жок. Бардыгы шайтан болуп кетсин, Алланын казынасында кыпындай зыян жок. Зыян дагы өзүнө, пайдасы дагы өзүнө. Лаха ма касабат ва алейха мактасабат. Эмне кылса өзүнө пайда болот. Ошон үчүн айтат, намаз окудуңуз, пайдасы өзүңүз үчүн. Зекет бердиңиз, пайдасы өзүңүз үчүн. Тиги бебечараларга пайдасы тийбейби? Экинчи орунда ал. Биринчи зекеттин пайдасы өзүңүз үчүн. Тазаланасыз. Жүрөгүңүз тазаланат. Малыңыз, мүлкүңүз тазаланат. Жан дүйнөңүз тазаланат. Алла айтты пайгамбарыбызга Кур'анда: "Худ мин амвалихим садака тутаххируhum." Алардын зекетин ал. Зекетин аласың. Бебечараларга бересиң. Зекетин алың, ошол зекет аларды тазалайт. Исламдагы ар бир өкүм биринчи пайдасы сизге. Биринчи пайдасы сизге. Андан кийин башкаларга. Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун туугандар. Аллахым ушундай дин берди. Дин берди. Дин менен ушу күнгө чейин канча миллиард адамга Алла жашоо берди. Канча миллиардга Алла субханаху ва таала өлүм берди. Бирок бир нерсени унутпаңыз, ушунча миллиардтын канчасы бактылуу, канчасы бактысыз Алла өзү билет. Бирок кимди бактылуу кылса, Алла динде бактылуу кылган. Кимде бактысыз кылса, динсиздикте бактысыз кылган. Байлыгын, бийлигин, өкмөтүн, чырайын, акчасын, күмүшүн, алтынын караган эмес. Аны негиз кылган эмес. Кимди Алла бактылуу кылды? Динде бактылуу кылган? Бул Алланын сүннөтү. Кимди Алла бактысыз кылган? Динсиздикте бактысыз кылган? Бул Алла Тааланын сүннөтү. Бул Алланын сүннөтү. Ошон үчүн туугандар, алхамдулилlah, Алла Таала баарыбызга диндин мээнети менен бир аз тааныш берди. Бир аз түшүнүк берди. Бир аз алхамдулилlah, Алла Таала диндин мээнети аркылуу бизди жакындатып пайдасын көрсөтүп атат. Ар бир нерсенин түптөлүшү, сакталышы ошого көңүл буруп, ошонун мээнетин кылуу менен байланат. Бактын түптөлгөнү, бактын сакталганы мээнетине жараша. Мамлекеттин түптөлгөнү, мамлекеттин сакталганы мээнетине жараша. Бала чакаңыздын дагы жаман болуп кетпей, оң бол, жакшы болсун, мээнетиңизге жараша болот. Кудум ушундай дин дагы туган, дин түптөлсүн, дин сакталсын десеңиз, мээнетке жараша. Алла Таалага чексиз шүгүрлөр. Өзүбүз деле ойлобой, ушу жакшылыкты эл менен бөлүшүп, өзүбүз деле бейишке киргенди ойлобой, ушу эл, үммөт дагы, Кыргызстандын баардыгы бейишке кирсин. Өзүбүз деле тозоктун сактанганды ойлобой, баардыгы ушу тозоктон сакталсын деген бул пикир, бул гам, иман менен Аллага барсын. Иман менен барсын деп. Пайгамбарыбыздын дуасы бар: "Я Аллах, таза жашоо бер" дейт. Эмне жашоо бер дейт? Таза жашоо бер. Я Аллах, жакшы өлүм бер дейт. Кыямат күнү сенин алдыңа барганда шерменде болбой бара турган болоюн дейт. Я Аллах, кандай? Аллахумма инна ас'алука мараддан гайра мухзин. Өзүңө кайтарганыңда шерменде болбойбу? Я Аллах, шерменде кылба мени дейт. Кыямат күнүнүн шермендечилиги түбөлүктүү шермендечилик. Бактысыздыгы түбөлүктүү бактысыздык. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул дуаны кылат эле. Алхамдулилlah, Таалага чексиз шүгүрлөр. Канча деген 4 ай көрдүңүздөр, 40 күн көрдүңүздөр, 3 күнгө чыктыңыздар. Алла Таала шүгүр. Бирок азыр биздин музакарабыз, биздин бир ушундай бир илимий мажлисибиз, имандашканыбыз өсүү үчүн. Бир аз болсо ham тазаланайлы. Бир аз болсо дагы ниеттерибизди жаңылайлы. Бир аз болсо дагы Аллага алдыга болгон умтулуубуз бекем болсун. Ахиретти алдыга коёйлу. Кылып аткан мээнет алхамдулилlah, Аллага чексиз шүгүрлөр. Алланын тофиги менен болуп атат бардыгы. Алланын жардамы менен болуп атат. Биздин кыйындыгыбыздан эмес. Бул Алла Тааланын жардамы,
Allah жардам эшигин ачпаса, эч ким аны ача албайт. Алла Таала жаап койсо, эч ким ача албайт тугандар. Ошон үчүн Алла Таалам жүрөгүбүзгө салды. Кой ушу бир даватка чыгып келейин, кичине бир болсо да үйрөнүп келейин, менен да ушу жакшылык башкага таркасын деп. Чексиз Алла Тааланын шүгүрү. Чексиз Алланын шүгүрү. Буга көп шүгүрлайлы. Азыр иншалла буюрса, биринчиден ушул мээнетке бекем ишеним болсун тугандар. Бул мээнет туура Пакистан, Индиядан аалымдар алхамдулилля баштап мындай кылып. Бирок ойлобоңуз, ушу мына кече эле башталган окшойт Индиядан депчи. Монан Ильяс рахматулла алейх деп. Жок. Бул пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын улуу мээнетин уландысы. Албетте ар доордо заманда ушундай аалымдар мээнет кылып келген. Ихласына жараша, пайгамбардын сүннөтүнө канчалык, мээнетине канчалык жакын болсо, канчалык окшошсо, ошого жараша Алла Таалам хидаяттын эшигин ачып келген. Монда Юсуф рахматулла алейхтин бир сөзү, улуу сөз. Бүгүн адамдар өзүнүн жанын, өзүнүн малын өзүмдүкү деп эсептеп жашап атат. Ушул туура эмес. Түшүнүктөн чыгарыш үчүн бул мээнеттин максаты деген. Бул мээнеттин максаты ушул. Бул жан Алланыкы деп жашаңыз. Мал мүлк Алланыкы деп жашаңыз. Ушу туура эмес түшүнүктөн чыгарыш үчүн ушул мээнет болуп атат. Ар кимге барып атабыз. Таксырма жаныңыз сиздики эмес, Алланыкы. Мына мал мүлкүңүз сиздики эмес, Алланыкы. Сиз өзүңүз каалагандай жанды иштетпеңиз. Алла каалагандай жанды иштетиңиз. Сиз өзүңүз каалагандай мал мүлктү иштетпеңиз. Алла каалагандай иштетиңиз. Ушу жаман туура эмес түшүнүктөн, адашуудан чыгыңыз. Бул өтө чоң жаңылыш, чоң уткуруу, трагедия. Ошон үчүн өлгөнгө чейин эсиңизге келиңиз деп айыл көчөмө-көчө кыдырып барып, бардыгына ким менен учурашсак, ким менен саламдашсак, таксыр, эмне болду? Бул мал жан сиздики эмес экен. Кимдики экен? Алланыкы экен. Аллага таандык. Лиллахи ма а'та ва лиллахи ма ахад ва куллу шейин индаху би ажалин мусамма. Алла берди, Алла алды. Алланыкы. Берүү дагы, алуу дагы өзүнө тиеши, өзүнө таандык. Инна лиллах. Биз баарыбыз Аллага таандыкпыз. Көзүмдө кулагым бардыгы Алланыкы. Хадистечи мындай дуа бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген. Аллахумма, я Аллах, инна кулубана ва жаварихана биядик лам тумалликна минха шай'a. Fa idza fa'alta zalika bina fakun anta waliyana wahdina ila sawa'i sabil. Ya Allah, albatta bizdin жүрөктөрүбүз, пешенелерибиз, дене мүчөлөрүбүз бардыгы инна кулубана ва навасияна ва жаварихана биядик, сенин колуңда. Пешенелерибиз кимдин колунда экен? Алланын колунда. Жүрөктөрүбүз кимдин колунда? Алланын колунда. Бар дене мүчөлөрүбүз кимдин колунда? Алланын колунда. Эми айтып атабыз. Биядик fa idza fa'alta zalika bina fakun anta waliyana. Ушу мүчөлөрүбүздүн бардыгын ягыла бир нерсе кыла турган болсоң, сен өзүң жакын болгун, өзүң дос болгун, өзүң вали болгун, камкор болгун. То есть, я Алла, ушу көзүм, кулагым, жүрөгүм бардыгы сен разычылыгыңа иштесин деп аткан сөз. Сен разычылыгыңа иштесин деп аткан сөз. Демек тургандар, биздин жүрөгүбүз Алланын колунда. Жаныбыз да Алланын колунда. Алланыкы. Ошон үчүн мал немат, мал дагы бул немат, жан дагы немат. Ушуну иншалла туу Алла Тааланы болгондон кийин кантип иштетиш керек? Пайгамбарыбыз келген. Жанды кайда иштетесиз? Канчалык иштетесиз? Качан иштетесиз? Пайгамбарыбыз айткан. Мал мүлктү канча жол иштетесиз? Качан? Каерге? Пайгамбарыбыз жол жобосун айткан. Демек буну аманат катары билейли. Биздин жаныбыз аманат экен. Биздин мал мүлкүбүз аманат экен. Ушуга эртеге сурагы бар экен. Кыянат кылбай барайлы. Жаныбызга кыянат кылбайлы. Ошондуктан айтылат, эч ким өзүнүн жанына кол салганга акысы жок. Сеники эмес да. Эч ким мүчөнү сатканга акысы жок. Азыр боор сатмай, бөйрөк сатмай, кандай сатасың сен? Сеники эмес да ал. Буга эмеспиз биз. Сиз кулағыңызды кесип сата албайсыз. Көзүңүздүн бирөсүн чыгарып сата албайсыз $1 миллиард. Боор бөйрөгүңүздү сата албайсыз. Путуңузду кесип сата албайсыз, колуңузду сата албайсыз. Эмне үчүн? Сиз эмессиз, сиздики эмес ал.
Sizdiki emes bu. Demek tuğandar, Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de civergenin maksatı uşul. İnsanın malı, canı beyişine iştesin. İnsanın malı, canı adamlarga payda jetkirgenge iştesin. İnsanın malı, canı bağlı olsun. Berekeli olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bardık şu ümmetini maldı kayda işletiş gerek, candı kayda işletiş gerek yolunu aytıp berip koydu. Azan aytıldı mı? Bu dene emi uyda çata turgan dene emes. Meşitke alıp kele turgan dene bunu. Bu jerge alıp kele turgan dene. Bu dene bu jakap kele turgan dene. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Cüvayi Ayşe radıyallahu anh'a yine öz aytat. Peygamberimiz biz menen tamaşalaşat elettik. Biz menen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadimki ele uyda gülüp tamaşalaşıp azan aytılganda bizi tanımay kalat eledik. Taptakır joşun katar olup kalat eledik. Kaçayın mı? Allah'ın çakırığı oldu gelip dedi. Şunun için inşallah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütkül adamzatqa rayımdu, ülgü, boruker, bardık adamzatты kutkaru üçün gelgen, bardık adamzatqa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü şafaat kılat. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Allah'ın en süykümdüsü. Biz talaşpayla koyaylı bizimle peygamber dep. Peygamberlerden de peygamberi. Bizim peygamberimiz İsa peygamberin de peygamberi, Musa peygamberin de peygamberi, Nuh peygamberin de peygamberi, İbrahim peygamberin de peygamberi, Yusuf peygamberin de peygamberi. Bardık peygamberlerden peygamberi. Uşunday ulu peygamberden ümmetiyiz. Allah peygamberimizni Kur'an'da maktagan. İnneke le'ala hulukun azim. Çındığında sen öte ulu kulk münözdesin depçi. Peygamberimiz bizde ibadatta ile peygamber emes. Davatta dağı peygamber. Duada dağı peygamber. Kulk münözde dağı peygamber. Bunun manisi ne? İbadatta namazlı peygamberimiz kanday yoksa şunda yok otağız. Yemi peygamberimiz kanday davat berse şunday davat bereyle. Peygamberimiz kanday kulk münözde yaşasa oşonday kulk münözde yaşaylı. Peygamberimiz emniyeni dua kılsa Allah'dan oşol dualardı kılaylı. Bizge peygamberimiz duada dağı peygamber. Bizge üretken Allah'dan qaysı nerseni soraş gerek, qaysı nersenen pana tileş gerek. Emniyeni soravaş gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kança jol soraş gerek. Ertemen emniyeni soraş gerek. Geçinde emniyeni soraş gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bardığın bizge imam, jol başçı, jetekçi, ülgü, örnek. Buna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Oşun için bu menetti. Kançalık Peygamberimizin sıfatı menen, münözü menen, işenimi menen, adevi menen, danışmanlığı menen kılsak oşonçoluk berekeli olur. Oşonçoluk Peygamberimizge jakın oluruz. Oşonçoluk Allah'ın aldında süykümlü olur. Oşonçoluk Allah'ın aldında darajalı olur. Bu menetke elhamdülillah barыңızдар Kudaga şükür az bu köp mü? Şunun için inşallah 1-2-3 ders ayta turgan sebebim şöyle. Birinciden bu jürөгүбүздөн şu menet ulu peygamberimizden ulu menet eken. Degen işenimde kılaylı bunu. Hiç kim kılbasa dağı men kılam. Men ölgөнгө чейин kılam. Bu 4 aylık ele 40 gündük ele emes. Kaçan kaçayım men denemde can var mı? İnşallah Peygamberimizden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den alıp kelgen dinin dağazalayım. Sünnetin jayıltam. Sünnetin şeriatın tiriltem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den muhabbatı menen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhabbatı menen. Şunun için tuğandar inşallah bekem niyet kılaylı. Az men sizlerge inşallah bir kıska nuska vaqtımız öte az. Oşunsa da men hareket kılam. Peygamberimizden kuluk münözünden tiyešeli 40 hadis. Jakşı bizge gerek, üybileğizge gerek. Gün sayın okuy turgan, gün sayın ayta turgan, gün sayın elge davat bere turgan, gün sayın uşu menen jaşay turgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den münözü boyunca gelip ne dedi? Sahabalar gelip soradı, ya Resulallah. Ayşe özden gelip soradı. Peygamberimizden kuluk münözü kандай ele, jaşosu kандай ele dese, Ayşe'nin özü de taң kalып aytты. Sen Kur'an okugan joksың abi. Peygamberimizin jaşosu Kur'an ele, münözü Kur'an ele. Kur'an menen münözdeleli, Kur'an menen nurlanaylı. Peygamberimiz Kur'an'da davatladı. 23 yıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da çeşmelep, düşündürüş için dünyaya gelgen. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Muhammed Aleyhisselam'da Allah Teala ayet biz seni civerdik.
Адамдарға Құран түшірөбүз, аларга түшүрүлгөн нерсени ачык айкын баяндап кой. Ачык айкын түшүндүрүп бер. Алланын аятынын мааниси ушул. Алла Тааланын каалоосу ушул. Алланын кудурети мындай, Алланын нематы мындай, Алланын буйругу мындай, Алла Тааланын насааты мындай, Алла Субханаху ва Тааланын тыйган нерсеси мындай, Алла Тааланын даярдап койгон бейиши мындай, Алла даярдап койгон дозогу мындай. Алла Тааланын эң сүйкүмдүү, таза, улуу, асыл заттар, пайгамбарлар, алар мындай болгон, мындай сыпаттарга ээ болгон. Мындай деген душмандар каршы чыкканда акыбет кандай болуп бүткөн түшүндүрүп кой деп Кур'ан-ы Каримде Алла Таала буга чейинки, азыркы, bundan keyinki bardığın özüne hakikatli adilettülükte kamtıgan ıyık keremetli kitap bergen. Kur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala ulu kitabı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu'a kanday talim bergenler. Keyinki uçurlarda bu Kufaga, Irak'a varıp oşol жерде halifanın işini atkarıp жоопты ишин бергенден кийин Hazret Usman radıyallahu anhu doğrularında. Ал жерге барып калып ушу сабак берип калат. Абдулла ибн Мас'удты билесиздер да, бул ким? Пайгамбарыбыздын өзгөчө шакирти. Пайгамбарыбыздын жастыгын көтөрүп жүргөн, бут кийимин көтөрүп жүргөн, дарат суусун алдырып жүргөн. Ушундай факих, өзүнүн пайгамбарыбыздын доорунда фатва берип жүргөн, муфти, кары, алым, ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дуасын алган сахаба. Абдулла ибн Мас'уд радıyallahu anhu. Ушу айтат да, эгерде силердин жүрөгүңөр таза болгондочу, Kur'an'a hiç kaçan toyup etelenger deydi de. لَوْ تَحْرَتْ قُلُوبُكُمْ مَا شَبِعَتْ مِنْ كَلَامِ اللّٰهِ. Eğer жүрөгүңөрle таза болгондо, анда силер Kur'an окуй берип, toyup etelenger. Кандай бүгүн дүйнөгө тойбойбуз го биз. Мен буну өзүмдөн кошотам. Биз бүгүн интернетке тойбойбуз. Бүгүн биз ушакка тойбойбуз. Бүгүн биз бекапарлыкка тойбойбуз. Бүгүн биз дүйнөгө тойбойбуз. Ал не деп атат? Жүрөгүңөр эгер таза болгондо Куранга тойбой телеңер дейт. Демек анда биздин Куран жүрөгүбүз чатагыраак окшойт анда. Жүрөктө бир нерсе бар окшойт анда бизде. Эмне үчүн анан Алланын китебин окуганга биздин жүрөгүбүз качан окуйбуз аны? Киши өлгөндө элеби? Пайгамбарыбыз 23 жыл Куран окуган. 23 жыл Куранды чечмелеген. 23 жыл Kur'an'a davet bergen. Peygamberimizin yaşosu Kur'an ele, tünü Kur'an ele, gündüzü Kur'an ele. Razıçılığı da Kur'an, narazıçılığı da Kur'an. Kur'an'da emniyede razıçılık, Peygamberimiz oşuğa razı ele. Kur'an'da emniyede narazı, Peygamberimiz oşuğa narazı ele. Allahu Akbar. En akırkı kitaptı verdi. Bardık peygamberlerden mucizaları gitti. Bizim peygamberimizin daha bardık mucizası gitti. Kur'an gana kaldık tübölü kıyamet günü geçi. Kur'an gana mucize. Musa peygamber tayağı, Musa peygamber gitti. Alda gitti. İsa peygamberin mucizası gözü körülördü, tuvasa körülördü, ayıktırıp koyatele. Ölüktörde Allah'ın hükmünden tiril dese tiriletele. Tuvasa Allah peslerdi, sakaytıp koyatele. Gitti, mucize gitti. Mucize gitti. Süleyman peygamberin mucizası karap durup Allahu Akbar. Cinlerdi işte dediler. Kanatlıları çoktayt ele. Kumurskalardı görüp durup emniyeni süyle otat, niye kılıp otat bilip koyat ele. Kumurskalardı düşünet ele. Kumurska. Kanatlılardı bardığın. Bardığın cumşayt ele, çoktayt ele, bardığın başkarat ele. Mucize ketti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cerdeledi. Mucize kança degen. En köp mucize Allah Teala peygamberimizge bergen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bardık mucizeler gitti. İki mucize kaldı deydi. Biri acılık varganda şeytanға taş ırtat ko. Oşol. İkincisi Kur'an. Taşlı kimdin taşı Allah'ın alında kabul bolsa ayırda kayıp bolup ketет. Kayıp bolup ketет şeytanға taş ырткан жерчи. Ал жерге түшүп калган таштарды алып агыла дейт. Эмне үчүн? Ал жер кайтарылган, мардут. Кабыл болбой калган таштар дейт. Ошон үчүн тоодон тердирип келет да. Бул кичинекей мужиза. Түбөлүктүү, тирүү, улуу мужиза. Улуу мужиза Кур'ан. Кыямат күнгө чейин сакталган, өзгөрүлбөгөн, бурмаланбаган Кур'андын ушундай сыпаттары бар.
эстетет. Унутуп калган сабагыңы эстетет. Дүние уnuttурат, дүние алдайт, Кур'ан алдабайт, Кур'ан эстетет. Эмнеден жаралдың, эмне үчүн жаралдың, каяка кетип атасың, шайтандын азгырыктары мындай жолдор менен эстетет. Кур'андын сыпаты мекен? Эстетет. Инсан унутчак. А дүние болсо алдырат, алдайт да бул. Дүние алдап коет, туугандар, дүние алдап коет. Кур'ан алдабайт, дүние алдайт. Дүние алдайт. Жаштыгыңыз алдап коет. Байлығыңыз алдап коет, бийлигиңиз алдап коет, чырайыңыз алдап коет. Туган уруктуңуз алдап коет сизди. Дүниеде бар нерсе алдап коет. Алданып калганыңды билбей каласың. Карасаң уже сапарга кетиш керек. Даярдык жок, тооба жок, намаз жок. Түбөлүктүү ахиретке кетиш керек. Кандай барасың? Сулайман бин Абдул-Малик деген падыша болгон. Табииндердин доорунда. Анча мынча сахабаларда көргөн. Сулайман бин Абдул-Малик деген. Амиру муъминин, момундардын амири болгон. Бану Умайя, Амавиттердин доорунда. Ошол убакта Абу Хазим деген алым болгон. Табииндерди, бул табиин болот, сахабалардан таалим алган шакирти болот. Мадинада, пайгамбарыбыздын шаарында Меммин деген алым болгон. Абу Хазим деген. Сулайман бин Абдул-Малик ажылык сапарга келип 3 күн Мединада туруп калат. Ошол жерде анан адамдардан сурайт, сахабаларды көргөн адамдардан калдыбы бирөө жарым дейт. Айтат, ооба, калды деп. Сүйлөшкүсү калаган экен да. Ким десе Абу Хазим дейт, чакырып келе дейт. Падыша да. Бирле Саудиянын падышасы эмес, бүткүл мусулмандардын падышасы. Абу Хазимди алып келет. Абу Хазимди алып келет, келгенден кийин эле падыша адатына салып эле, бул не деген адамгерчиликсиздик дейт. Алда таң калат эми. Урматтуу падыша, эмне болду дейт. 3 күндөн бери ушул жерде турам. Аттуу баштуу бардыгы келип учурашканга келди, сен жоксуң го дейт. Наез кылат. Абу Хазим айтат, урматтуу падыша, кечирип коесуз. Сиз мени биринчи жолу көрүп атасыз. Мен сизди биринчи жолу көрүп атам. Биринчи жолу учурашуубузда сиз адамгерчиликсиздик деген сөздү айттыңыз. Ушу болушу мүмкүнбү дейт. Эмне деген кайдыгердик, эмне деген адамгерчиликсиз деп асылып кеткен да. Имам Зухри рахматуллахи алейх бар эле айтып калды. Урматтуу падыша, бул туура айтат дейт, бул алым, туура айтат дейт. Ана сөздү өзгөртүп сырада айтат. Сулайман бин Абдул-Малик падыша айтат мындай дейт. Эмне үчүн биз өлүмдү жаман көрөбүз өзү дейт. Ма лана накрахул маут. Эмне үчүн биз өлүмдү жаман көрөбүз, жек көрөбүз дейт. Угуп алыңыз. Абу Хазимдин жообун угуп алыңыз. Падышага айткан жоопту угуп алыңыз. Сиздер дейт, биз деген жок, сиздер ахиретиңиздерди буздуңар, дүниеңөрдү курдуңар, курулгандан бузулганга жүрөк тартпайт да дейт. Ким жакшы көрсүн ага дейт. Курулгандан бузулганга барган, сен үйдү куруп алгансың, бузулганга барып жашайт. Ким жашайт а жерге барып? Жактырбайсың да. Ахиретиңди талкаладың, дүниеңди курдуң, курулгандан бузулганга тартпайт дейт. Мына жоопту кара. Ошончо сиз кемнеден кетип атты эле? Туугандар, келиңиздер. Биз иншалла ахиретибизди курайлы. Жакшы сөз менен курайлы. Жакшы мамиле менен курайлы. Адал акчаны таап, адалга сарптап курайлы. Ахиретке дуа кылып курайлы. Унутпайлы. Ушта ар бир кылганыбыз ахиретте жолугабыз. Жакшылыгыңызда да жамандыгыңызда жолугасыз. Обязательно. Жабраил периште келди. Периштелердин мырзасы да. Мухаммад алейхиссалам келди, адамзаттын мырзасына. Эки мырза. Тиги периштелердин мырзасы, бул жак адамзаттын мырзасы. Пайгамбарыбыз айткан: "Ана саййиду вулди Адам ва ла фахра." Мен адамзаттын мырзасымын. Бул бирок менсибейле айтып атам буну деген. Алла ушундай ыража берген. Макулбу? Келип не деди? "Я Мухаммад" деди, караңыз. "Эй Мухаммад" деди. "Иш ма ши.
fa innaka mayyitun. Қалашынша жаша. Бұрық бәрі өлесін. Бәрі өлесін. I'mal ma shi'ta fa innaka majziyun bih. Қалағандай амал қыл, сөзсіз ақысын аласың деді. Әрбір сөзіңіздің ақысын береді Алла. Әрбір амалыңыздың ақысын береді Алла. Жақшыға жақшы, жаманға жаман. Ойлауыңыз, кішінекей қалып қалады, чоң қалып қалады деп. Ерте қиямат күні инсан айтады, ой, кітебін оқып тұрып, бір daha кішіне нәрсені қалтырбай жазып салып тұр ғой бұл. Ла юғадиру сағира вала кабира. Еш нәрсені қалтырбай жазып тұр, кішінекей чоңын қалтырбай. Біз азыр жаздырып отауыз да. Періштелерге жаздырып отауыз, күн сайын, 24 сайын. Бұлардың бары тияқта сақталып отады. Тияқта сақалат бар. Күнімдігін сақтайды. Файл, кітеп толып кеткен. Бардығы. Бөлімдер да бөлімдер. Бөлімдер. Тияқта кітеп, анан ерте қиямат күні тірілткендеген Алла айтады, иқра китабак. Кафа би нафсика льем алейка хасиба. Оқу кітебіңді. Алла Тағала берген өмірдің кітебін оқу. Алла сізге қанша? 70 жыл өмір берді. 80 жыл, 90 жыл. Кімге қанша? 40-50 жыл өмір берді. Ошол ішіндегі сен кітеп жаздырттың әлі. Періштелерге жаздырттың әлі. Амалыңды. Тіліңдің амалы, көзіңдің амалы, құлағыңның амалы, қолыңдықы, уятты жер, пут, жүрек, ме, ой, бардық амалың жазылған. Еми жаштаққа қыл. Оқушы ғана. Иқра китабак. Оқу дейді. Кафа би нафсика льем алейка хасиба. Саңа бүгін өзің жетіштісің кітебіңді оқығанға. Башқаны күбенің керегі жоқ. Шыны қылдың біле, айттың біле, қайерде, қачан? Бардығы жазылған. Бардығы жазылған. Егерде ұшыл жерде иман менен толтырсақ, жақшы амал менен толтырсақ, Алланың Құр'аны Каримінде айтылған бұйрықтар менен толтырсақ, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеті менен толтырсақ, анда не болады ерте қиямат күні оң жақтан кітап беріледі. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. Құранда Алла Тағала айтады. Оң жағынан берілгендер айтады екен. Өзелі оқуайды. Оқуғыла мұна дейді екен да. Охо. Мен зачем оқу? Оқуғылағынан көрексіздер менің кітебімді. Мен өзім білем не деп не қылғанымды мен білем мен. Еми сілер бір танышып қойғыла. Менің амал кітебімде емнелер бар екен. Мен түнде ешкімге айтпай қылған қандай амалдарым оқып қой өргіле. Аз оқи тұрған ұшыр келді. Айта тұрған ұшыр келді. Көрсете тұрған ұшыр келді. Білдіре тұрған ұшыр келді. Мен тігі дүниеде ешкімге айтпай жүретелем. Ешкімге айтпай садақа өретелем. Айтпай ил айтелем. Айтпай зикір қылателем. Айтпай сажда қылателем. Ұшындай көп кейде мүмкін бол үшін жашырып қылған амалдарым бар ле. Ем оқуғыла ошон дейді. Оқу, фақрау ма китабия. Ешкімге айтпай қанша адамды мен кешірдім. Ешкімге айтпай қанша адамды мен ақысында маңа жамандық қылғанға дуа қылдым. Оқу менің кітебімді дейді. Оқу. Құран айтады. Фақрау китабия. Менің кітебімді оқула. Бірін көрмес шоғылып алып оқула. Фақрау дейді. Көпшілік айтады да. Множественное число. Бардыңар оқула. Китабия менің кітебім. Мен ұшы кітепке жолыққанға яқин менен ішенетілем дейді. Инни зананту анни мулақин хисабия. Мен бұл кітебіме ұшы есеп кітеп болады дегенге пайғамбарымыз айтқан сөзсіз болады деген болды. Мен ұшыға яқин менен ішенетілем. Ертеу кечпе мен жашауымдағы жаздырып атқан періштелерге амалдарымды оқи тұрған күн бар. Есептей тұрған күн бар деп. Біз ұмытып қаламыз туған. İnsan unutacak. Unutu деген сөзден алынған. İnsan nisyan дейді. İnsan деген söz nisyan деген сөзден шығады. Nisyan деген unutacak. Biz geçegi amalды ұмытып қалдық. Günahlarımızda daha soğuptar ұмытып қаламыз. Бірақ Алла ұмытпайды екен де. Ya. Yawma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasu. Wallahu ala kulli şeyin şehid. Ertеге Алла Тағала сіздерді қирадан тірілтеді. Yawma yab'athuhumullahu jami'an. Бардыңарды Алла Тағала қайра тірілтеді. Summa yunabbi'uhum bima 'amilu. Қылған амалдарыңардың хабарын береді. Әрбіріміз емне амал қылғанбыз бұл дүниеде, түндесі, күндізі,
мечитте, көчөдө, үйдө, базарда эмне амал кылдыңызбы? Бардыгын кабарын берет Алла Таала. Кыямат күнү кабарын берет. Ахсахулла ва насу дегени мына. Адамдар унутуп калды го, Алла эсептеп койгон, бардыгын тактап койгон. Кече канча зикир кылдыңыз? Эсте жок. Bir ay murda kança zikir kıldınız? Esте жок. Bir жыл murda kança dua kıldınız? Esте жок. Bırak Allah jazdırıp koygan, vapşe hıcalat bolğan. Allah jazdırıp koygan, vapşe hıcalat bolğan. Perişteler, kiramin katibin, bu jönökö tamaşa perişteler emas. O bir budaydı alıp kelgen, bir jamgırdın susunu alıp kelgen. Bular серьезный perişteler. Kiramin, Allah aytып атат. Bular öte sıylı perişteler de атат. Men aytkan жокмун ne? Ne деген периштелер? Сыйлуу периштелер. Сыйлаганга лайыктуу периштелер. Пайгамбарыбыз айтат, периштелер силерден үзүлбөйт. 24 саат силер менен бирге. 2 маалда гана үзүлөт силерден. Ажаткана киргенде төшөк маселесинде жок. Калганчы 24 саат силер менен. Ошон үчүн эмне? Фастахюхум, экөөнүн уялып жүргүлө dedi.